laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Inna alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi allazi khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'mah. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. كما قلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم أن هذه الخطبة سوف يدور إن شاء الله سبحانه وتعالى حول ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأله جل في علاه أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude hana ɗo yettede on duwano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko wono wirnoɗen noon e jumare feƴƴude nden hande ko yewteten ɗo inchallahu koko yowodiri e dondi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko accani ɗe mofte ɗo ila yawmil qiyama. haray noon si innama fi dondi haray goɗɗo sikka joni ko galleji ma otoje ma parcelle ji e terrain je e village e compte ji e cuuɗi wonɗi Europe ma wonɗi Amérique hara kon ɗo mawɓe woni ko acci. hara ko honnu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko accani mofte ɗen ko ɗum wonɗe yewde ɗo seeɗa inchallah e yeri o 20 minutes ɗo biisnillah. yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam fi lhadisi allazi yarwihi lana aba dard radiallahu anhu qal sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الهيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بهز وافر. haray ndondi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko accani ɗe mofte ɗo ko haray ko ndondi wotiri ko wiyete kon al ilmu gandal. ɓe accano dinar, ɓe accano dirham, ɓe accano euro, ɓe accano dollar, ɓe accano faran, ɓe accano hay e hunde e jawdi. ko ɓe accani ɗe mofte ɗo ndondi ko yolete ronete ila yawmil qiyama ko wiyete gandal. wonon kala ƴettuɗo ngal gandal ɗo wo hara o ƴetti ko wiyete kon geɓal yonay ngal ila yawmil qiyama. ɓe maaki man arada dunya fa alayhi bil ilm, kala faalaɗo aduna haray ko yo jango. wa man arada al akhira, kala faalaɗo laakara kadi fa alayhi bil ilmi, haray no waɗɗimo yo jango. wa man arada huma ma'an, kala faalaɗo aduna o laakara fa alayhi bil ilmi, haray no waɗɗimo kadi yo jango. sa ƴetti gandal ngal wo haray a ƴetti ko yonata. wo wa innal ulama no karamo ko ɓen warasatul anbiya ko ɓen woni ko roni annaba ɓen. wa innal anbiya no annaba ɓen lam yuwarrisu dinaran, ɓe roninari dinar wala dirham wala dirham. wa innama warrasul ilmu, ande dey ko ɓe ronini ko ɓe acci yoɓe rone wo ko gandal. kala ƴettuɗo ɗum non noon haray o ƴetti ko yonata. ɓe inni nelaɗo sallallah alih w sallam maaki wo inna allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi hujuriha la yusalluna ala muallimi nnas al khayr. wo allah e malaikaɓe makko ɓen e wonɓe ga kammuli ɓen fof e wonɓe ka leyɗele ɗen fof wo hay korndoli hay ñuungi wongi ka nder luuro muɗum hino du'ade hino juulude ndo toronade allah yo allah on yaafo o neɗɗo wonɗo e jannude yimɓe ɓen haray ko moƴƴi koko wonɗo e jannude yimɓe ɓen koko wiyete gandal. joni noon sen inni gandal ɗon haray no mofti fof gandal wuurirngal e gandal mayirngal, gandal diina l'islam e kala kadi harana gandal diina l'islam. gande ɗen ɗe fof majje hiɗe moƴƴi. janngugol fii no wuurira ko gandal, heɓugol kadi gandal kadi fii no mayira ɗum kadi ko gandal. joni noon si tawi ɗe fof ɗe moɓidirama haray ko gandal hongal ɓuuri moƴƴude ko gandal ngal tawroyta Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum nelaɗo maaki man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, kala mo Allah on fanani yiɗani moƴƴana nen o faminaymo ka dina l'islam, yo Allah famin en ka. joni no mi ƴetta ɗo toɓɓe 30 ko tawata piihoy si a waɗi hiɗa mari baraji. sa heɓi baraji ɗin dardiaji maɗin ɗi ƴeway, si dardaji maɗin ƴewi a heɓoye aljanna. ko ɗen toɓɓe mi woni ƴettude ɗo fiiwu jalaten saria. haray mi yaccio mi hittina kadi fiino ɗe wawa timmirde mo be nana heɗito wawa ko gollitiroyde.
ko arata ɗon fof ko hunde ko hanɗa jantade inde Allah wirdagol janngugol bimbi ma ko janngete ñalorma ma ko janngete kikiiɗe e alhaaliji sertuɗi ko tawata ko ɗum ɗo nelaɗo inni ya waɗa ɗum ɗo fiya heɓu baraji sa heɓi baraji ɗin dardiaji ma ɗin toway ka aljanna si dardiaji ma ɗin towi ka aljanna ko an e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko hoɗi doyta awalan sawabu man da'a ba'da al azan ndareɗo moƴƴere ko goɗɗo heɓata so torike ɓawo noddinan ɗum wono ɓe gey noddinirde ɗo ni janga o duwa ɗo allahumma rabba hasihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta wosa jangi o duwa ɗo hallat lahu shafaati yawma alqiyama rawahu albukhari wa muslim wo kala janguɗo o duwa ɗo ɓawo sallijo gaynugol noddingol nelaɗo sallallah alih w sallam maaki wo haray tefore amin mouhammadou waɗɗanike o neɗɗo ɗo yawmal qiyama kutatama hay hunde ƴettatama une minute janga o duwa ɗo kala ka nanɗa noddinado no noddine ko si taga téléphone ma si tawi ka ordinateur ka télé kala ka nanɗo no noddine sa gayni a jangi o duwa ɗo nelaɗo ɓe maaki ɓe tefanoyde yawmal qiyama duwa on ko honɗum allahumma rabba hasihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta o duwa ɗo saniyan sawabu man salla al-isha'a was-subh fi jama'a ko ɗum baraji gay goɗɗo heɓata e moƴƴereji e dardiaji goɗɗo heɓi julde geeƴe julde jama ka juulirde ma heɓi julde subaka julde jama ka juulirde nelaɗo sallallah alih w sallam maaki man salla al-isha'a fi jama'atin fa ka annama qama nisfa al-layl kala juulɗo julde geeƴe julde jamma ka juulirde Allah winnante baraji wasa naafi feccere jemma goɗɗo naafa feccere jemma heɓa julde geeƴe ka juulirde julde jama baraji ma ko noon fotata wa man salla fajra awi subha fi jama fa ka annama qama leyla kullu wo kala on kadi juuluɗo julde subaka ka juulirde julde jama baraji ma no fota wasi tawi ko jemma on fopp woni ko naafuɗa ka heɓirta baraji hara kutarima hay e hunde salisan ayyuha alahibba sawabu salatu fi saffi l awwal ko honɗum e baraji goɗɗo goo kadi heɓata dardiaji sa juuli ga saffe arano qala sallllahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffi l awwal akhrajahu ibnu husayma wo allah e nulaɗo makko ka saffa arano ɗo woni koɓe juulata allah e malaikaɓe makko ɓen afwan kaka saffa arano woni koɓe juulata si goɗɗo ari law yo eto wona ka safful awwal ko ɓuri moƴƴude e saffeji worɓe ɓen fof ko saffa arano ko ɓuri bonde e saffeji worɓe ɓen fof ko saffa sakkitoro ko ɓuri moƴƴude e saffeji sonnaɓe ɓen fof ko saffa sakkitoro on ko ɓuri bonde e saffeji sonnaɓe ɓen fof ko saffa arano ene worɓe ɓen ko yontigi eto ara law si a ari law wona kadi ka saffa arano haray ko an e allah e malaikaɓe makko ɓe woni ko juuliɗi ka saffa arano rabi'an ayyuha alahibba sawabu salatu fi lmasjidi alharami walmasjidi nabawi walmasjidi al aqsa baraji ko goɗɗo heɓata sa juuli ka suudu kaaba ma sa juuloyi ka juulirde nelaɗo sallallah alih wa sallam ma sa juuli e nde juulirde wonde palestine ɗo magdis ɗo ko honɗum heɓata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo salatum fi masjidi lharami julde waqtu gooto ka juulirde makka ka 100,000 salat fima siwa almadina walmasjidu l aqsa baraji mum no fota wa waqtuji guluje temedere kala ka goɗɗo juuli sa juuli ɗon haray goɗɗo juulay ga waqtuji guluje temedere si foton waqtu goto mo juullaga suudu kaaba sa juuli waqtu goto ka juulirde nelaɗo sallah alih w sallam bil madinati l munawwara ka 1000 salatin no fotawa juulɗo waqtuji wulure sa heeɓi waqtu goto baytul maqdis goɗɗo juulay ga no haray no fotawa juulɗo waqtuji 100 waqtu goto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi sawa kala on juuluɗo ka juulirde maqdisul honno masjidul aqsa raja'a min zunubihi ka yawmi waladathu ummu kala heɓuɗo darnde wotere waqtu goto de juulirde wonde palestine ɗo baraji makko no fota wa juulɗo waqtuji 100 o ruttoray o laaɓi e bakkat wona ñande yumma makko jibinimo ko ndindon ndi ɗo woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accani jowi on honɗum kadi sawabu man bana lillahi masjidan ibtigha wajhillah baraji kala on darnanɗo allah juulirde hara ko fi allah woni ko darniri baraji makko allahu mahnoyemo suudu ka nder aljanna si innama ɗo fi sabilillahi fi juulirde eto ha mbuɗuma goto wona nder ton eto sooda tapiji ɗin eto adda defte eto yoɓa luwaye eto
waɗa ko ma naata nder ton andu Allah subhanahu wa taala mahanoyte suudu ka nder juulirde ka nder aljanna afwan. sadisan almashyu fi lmasajidi fi zulam qala nabi sallllahu alayhi wa sallam bashir lmashaina fi zulami binnuri tahmi yawma alqiyama seppugol yaha ka juulirde hara koye niɓe immo jemma miɗo yaade tottoygol farilla Allah on ka juulirde nelaɗo sallallah alih w sallam maaki wo weltinire ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo no wodani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama nde fof no maapoyi ko honno lumbiroyta sirate hara sirate on hino niɓɓiti ɓeɗo haray ɓe jogii lumiére ji ɗum no jalbinana ɓe kaɓe woni tippude ɗon yeeso maɓɓe sengo ñaamo sengo nano dow e ley sabu ko ɓe immino jemma kon ɓe seppi e niɓe ɓe yehi ka juulirde fi juuloygol waktu Allah subhanahu wa taala o. sabiyan ayyuha alahibba sawabu assabatu allazina yuzilluhum llahu tahta zilli arsi yawma la zilla illa zillu. yimɓe jeeɗɗono toon kadi ɓe Allah ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata mo ɓe no soñji no faala ɗowdi o ala sina ɗowdi makko gende ñande ɓen no tawa e maɓɓe yeesojo nunɗuɗo na président de la république on tun ko an nunɗa hakkude ma e ɓeygu ma nunɗa hakkude ma an e ɓiɓɓe ma ɓen nunɗa hakkude ma an e mawɓe ma ɓen nunɗa hakkude ma an e enɗam ma ɗan nunɗa hakkude ma an e gorol ma ngol. si ɗiɗo fof feƴƴi arana noon président o arana noon premier ministre arana noon ministre on arana ambassadeur arana responsable jomo be ka ardina e hoore yimɓe o nunɗira lillahi azza wa jalla oɗo Allah waɗoyemo ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata mo ɓeeno haton jini e ɗowdi. ɗiɗaɓo on ko hombo wa shabu nasha fi ibadatillah pay kum mawnuko e nder dewal Allah hara koye nder ɗum ɗo woni ko ne'aɗa mawnuɗa Allah ƴettituma e nder ɗum ɗo. tammo on ko hombo ko yimɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraga alayhi. si on fotti ko fi Allah yewto ton son seedi kadi ko fi Allah woni ko yewto ton. nayaɓon wa rajulun qalbuhu muallaqum bil masajid neɗɗo tawata kadi ɓernde makko nden no yowiti tun juuloygol ka juulirde so raati waktu goto ka juulirde haray ɗum no suninimo oɗo kadi Allah waɗo yeyma ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsi Allah ngi no tawa e maɓɓe kadi hombo wa rajulun zakara llahu khaliyan fa fadat aynah gorko ma sonnaji o jooɗi o miijiti fi Allah o miijiti o maaya o miijiti fi kabru o miijiti fi lette yiite jahannama ha gite makko ɗe yalti gonɗi wo kala yiitere wullude fi Allah haray Allah harminani jonɗen gite ɗon natoygol yiite jahannama yo Allah dando e yiite jahannama. no tawa e maɓɓe kadi wa rajulun tasaddaka bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu gorko ittuɗo sadaka o suuɗimo o faalaka waɗirgol yiingo ha hara nano makko ngon andari ko ñaamo ngon okkitiri oɗo kadi Allah waɗoyemo ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi o ala sina ɗowdi arsi Allah ngi. jeɗɗon e sakkitoron ko hombo wa rajulun da'atu imra zata mansibin wa jamanin fa qala inni akhafu llah gorko ma sonnajo goɗɗo noddamo fiyoɓe bonidu oyna tigi tigi o min hino hula Allah hara o jabaki o bone ɗon toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah tabintingen nun ɗo. sawabu man jalasa fi musallahu ba'da salati subh yazkuru llah hatta tatlu shams ko honnu kadi baraji woodi neɗɗo salminɗo subaka ha gayni o jooɗi ka o salmini ɗon ka juulirde ɗon himo jantade inde Allah himo jangude qur'an ha nange ngen fuɗa o juula darɗe ɗiɗi nelaɗo sallallah alih w sallam maaki man salla alfajra fi jama'a summa qada yazkuru llaha taala hatta tatlu assamsu summa salla rakatayni kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra tamma aw kama qala alayhi salam. kala salminɗo subaka o jotti ɗon o janti ɗon inde Allah o jangi ɗon qur'an o janni ma o janna ɗon ha nange ngen fuɗi o immi o juuli darɗe ɗiɗi wallu ha on wo baraji makko hino fota wa baraji hajju e umra hara ko jaɓa ɗum timmuɗum hara kadi ko hajjiɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wonde ɗa heɓa occasion ji ni hara a yahata golle salmin subaka haalere jottoɗa ɗon ƴetta surtout wano jumani janga suratul kahfi ɗon wona ɗon haalere ɗuma on yona walluwa on juula darɗe ɗiɗi immoɗa yaha ɓurnaɗo tagge fo maaki wo baraji ma no fota wa hajjiduɗo e maɓɓe hara ko hajju jamaɗo e waɗɗo umra hara ɗi fof kadi ko jaɓaɗi ko ni baraji maɗi fotata simple geste kum waɗɗa kutatama hay e hunde tawata ɗi baraji ɗo foppa heɓay ɗo woɗi woɓɓe goosi ɓe salmiɗe ko hewtugo to waalo kadi waalo ɗon ha ñalla kadi hara hay hunde nafarima jooɗo ka juulide no woodi ka jeyanɗen hoorema janggaɗo qur'an tewrunoɗa ɗo ma ƴetta astahfirullah ma subhanallah ma juula e nelaɗo ha nangue fuɗa juula darɗe ɗiɗi immoɗa hootaka ma a heeɓi baraji hajju e umra hara koko timmitis hara kadi koko jaɓa woɓɓe no yahaɗo makka arta ɗo hara jaɓaka few an noon ko baraji jaɓanaɗon ko ɗum woni ko joguiɗa yo Allah jaɓagen ndewe men ɗe. sawabu zicru ba'da salati subuhi wal maghrib
ndaren ɗo kadi baraji moƴƴere ko woodi si du'a goto no woodi mo goɗɗo jangata ɓaawo subaka kañumma kadi e ɓaawo futoro nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki an abi zar il khifari radiallahu anhu qala sallllahu alayhi wa sallam man qala fi dubri salati lfajri وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم ينبأ لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك rawahu tirmisi nelaɗo sallallah alih w sallam maki kala on salminɗo subaka sa salmini subaka jottoɗa ka hoore koyɗe ma inna la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli cheyin gadir jangga o duwa ɗo nde laabi sappo ko adi a yewtidude e goɗɗo no salminirɗa waɗa ɗum ɗo laabi sappo haɗa jooɗi hoore koyɗe ma ɗen ko honɗum allah winnante honɗum moƴƴereji sappo o montanama bakkatuji sappo o ɓantanama kay dardiaji sappo ñallal ngal fof hay e hunde ko boni wawatama heɓude ñallal ngal fof allah itta e malaikajo ko aynama seytane wawatama ɓadade ñallal ngal fof a winnantake bakkatu si wona hara ko sirku waɗɗa ko nelaɗo sallallah alih w sallam woni ko maaki mi fillito duwa on la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli cheyin gadir laabi sappo jannga oɗo haraɗa jooɗi hoore koyɗe maɗen haray ko adi a yewtudude e goɗɗo haray ko nde moƴƴere ɗo woni ko joguiɗa yo allah on hokku en sawabu man hafaza ala 12 rakatan fi lyawmi wallayla qala sallllahu alayhi wa sallam ma min muslimin yusalli lillahi taala kulla yawmin 12 rakatan tatawuan gayri lfarida illa bana llahu lahu baytan fi ljanna aw illa buniya lahu baytun fi ljanna rawahu muslim nelaɗo sallah alih sallam maki wo ala wo hay goto e jiyaɗo julɗo nafanayɗo allah e nder ñallal ngal e jemma o darɗe 12 wo sina allah mahanima suudu ko aljanna ko nde woni ɗen darɗe 12 darɗe ɗiɗi ɗe juuleten nden ko adi en juulugol subaka juula darɗe 4 ko adi a juulugol fana juula darɗe ɗiɗi si a salmini fana ɗo woni 7 juuloya darɗe ɗiɗi so a salmini futuro woni 10 juuloya darɗe ɗiɗi so a salmini gueeƴe woni 12 wo kala nafanɗo allah ɗeɗo ñande be ñande allah mahante suudu ka nder aljanna yo allah mahan en cuuɗi ka aljanna alhaadi asara sawabu raka'atay fajir qala nabi sallllahu alayhi wa sallam raka'at alfajiri khayru min addunya wa ma fiha wa fi riwayatin lahum innahum ahabbu ilayya min addunya jamia wo baraji darɗe ɗiɗi ɗe juulete nden ɗen adi en juulde subaka ɓe maaki wo moƴƴere ko woni e ɗe darɗe ɗiɗi ɗe naafeten ko adi en juulugol subaka baraji majji hino moƴƴi ka allah yawmal qiyama ɓuri aduna on fof e kala ngaluuji e jawle ko woni e hoore aduna on si waɗoyama ko balasi yawmal qiyama ɗen darɗe ɗiɗi ko ɓuri moƴƴude juulgol ɗe darde arane sa waɗi fatiha waɗa qul ya ayyuhal kafirun darde ɗiɗi aɓerne sa gayni wadde fatiha on watta qul huwallahu ahadu haɗi yaltoya salmina après noon simmoɗa juula subaka on wo moƴƴiɗen noon ɗiɗi si waɗoyama ka sikkerima yawmal qiyama wo haray no ɓuri aduna on fof e kala ko woni aduna on moƴƴere moƴƴandema yawmal qiyama yo allah newnagen ɗum no kadi qala nabi sallllahu alayhi wa sallam sawabu 4 rak'atin qabla al asr qala nabi sallllahu alayhi wa sallam rahima llahu imra'an salla 4 qabla al asr nelaɗo sa sallam maaki wo mi toriki allah yo allahu yurme mi toriki allah yo allahu yurme kala on nafanɗo allah darɗe 4 ko adi o juulugol alansara si alansara on noddinama ko 10 minutes si tawi noon imamu feƴƴa juuluɗon darɗe 4 si tawi noon immoɗa juula alansara nelaɗo sa sallam ɓe toriki allah wo yo allah yurmema yo allah yurmema yo allah yurmema sa naafi darɗe 4 ko adi a juulde alansara yo allah newnagen nden noon kadi السادس عشر ثواب من مات بالطاعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم wo baraji ko woodi kala neɗɗo mayɗo hara ko reedu woni ko muusimo ko wiyeten ko masala wona wa choléra ma sifa ɗi ñabbeeɗi ɗi tippo e leydi nawnade nde nangama haraɗa gomɗini allah lutta e nder muɗum wo hara ya kontama ko a yanɗo shahidi fi sabilillah si nawnare nden tawima e leydi hino harmanma ka yaltata doga si nde naati kadi a naatari toon no harmanma ka naatoya yo allah woɗɗina en ka meɗen lagine si en nani joni ari toon
ene wonɓe gaaɓen hanana en ka yahi sa yehi ton noon nde tawima ton hananama ka arta hiɗa wawi ƴedde adda jonna million ji yimɓe kono noon an kadi sa nani bone on no ton wona ya natoy dey ko Allah inni wala tulqu bi aydikum ila tahluka wata o ƴettu hoore mon naɓon e ko halkata on arabi asar sawabu man yassara ala muassarin aw anzarahu aw wada anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة برنا دوم اماكي براجي ko woni e honnum e hoynangol sattiraado baraji ko woni e nennangol sattiraado baraji ko woni e yaafanagol neɗɗo sattiraado ɓe maaki wo kala ittanɗo julɗo soñdia wo Allah ittanaymo sattendeji aduna o ittanoyamo sattendeji laakara wo kala on newinanɗo neɗɗo sattinaɗo Allah newinanaymo aduna newinanamo laakara wo kala on surruɗo julɗo Allah surraymo ko aduna surroyamo yawmal qiyama si goɗɗo ñawlike ma ni joni on hewtida to heɓaki ara inna wallahi heɓaki an ñawlaɗon inna mi newnanima ha ñande heɓuɗa o ko sabu ko newnanɗamo ɗo kon an kadi Allah subhanahu wa ta'ala ittante sattendeji aduna o ittandema kadi sattendeji yawmal qiyama mbuuɗi ɗi ñawluɗamo ɗin kadi ñande be ñande Allah winnante baraji wastayi a itti wona waɗi noon sadaka haray koye wattan hakkillu ɗum torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnu wo kala kadi julɗo surruɗo julɗo musidɗo makko Allah surrete ka aduna ɗo o surroyama lakara kadi hawnaɓama aljanna hara o wirtarima khamis asar sawabul qardi ko honɗum woni kedi baraji e ñawlugol qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'aytu laylata usriya bi ala babil janna maktuban as-sadaqatu bi ashri amsaliha wal qardu bi 18 rawahu ahmad ɓural kadi ko woni e ñamande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki woɓe yii fewndo ɓe royra ɓe ƴewi ɓe yehi ka kammo hino windi ka dambugal aljanna wo sa waɗi moƴƴere hun gotum Allah yoɓete moƴƴereji 10 sa ñawli goɗɗo sabu himo sampira Allah yoɓete 18 siko sadaka ko 10 siko ñamande sabu on sabu neɗɗo si o ñawlike haray o soñjike neɗɗo goto yiɗa wirtere so ñawlorino sabu ko ɓitti kon Allah yoɓay o neɗɗo ñawluɗomo ɗon gotum be baraji 18 السادس أثر ثواب من صام من كل شهر 3 أيام moƴƴere ko woni neɗɗo kala hooreɗo lewru be lewru balɗe tati nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki sawmu 3 ayamin sawmu dahri kullu hoorugol balɗe tati e nder lewru be lewru baraji mum hino fota wa hooruɗo hitande timmunde ñallal be Allah ƴettante a hoori balɗe 10 sa heɓi balɗe tati e nder lewru ndun haray a hoori balɗe 50 sa continue noon ha hitande lanni ɗen balɗe ɗon tati no fota sa hoori hitande goɗɗo wata dara ɗo hoora du 1er jusqu'à le 31 ɗum ko 360 jours Allah noon ɓay ko moƴƴo o waɗani e ñallal be balɗe 10 ñallal be balɗe 10 ñallal be balɗe 10 balɗe ɗen tati woni balɗe 50 sa yaari noon ha hitande lanni anduɗa mari baraji horuɗo hitande yo Allah newno wawen horugol sawabul hajji baraji kadi ko Allah waɗi e hajju musidɓe julɓe tedduɓe mi yewtino yontere hande seeɗa jente ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi ka yawmi waladathu ummu kala on hajjoyɗo o waɗari jeeno o waɗari pankare o waɗari toon boneji yo andu o laaɓiri e bakka to no ñande o yaldiga reedu yumma makko si goɗɗo heeɓi ɗo jawdi añani hoore mum makka on o yiɗa hoore makko koko wona darnede ka meɗen anda sa hoɗa e ɗum hay sa hoɗi e ɗum Allah landitoytako makko honɗum hando darna suudu o landitoytako makko hando darna soda otowal ma heɓa parcelle kono wallahi summa wallahi so jonnima jawdi o landitoytama ko fiyon ɗum hanno hajja hajjo woni tugalal joɓanga e tugalel islam yo Allah newnan kala mo hajjo yaari no hajjiroya siko kaydi ndi mankanimo yo Allah addanmo kaydi o hajjoya siko jawdi ndi woni ala yo Allah hokkormo jawdi laaɓuni ɗuɗni dagidi waɗani barke ko hajjiroya si tawi kadi ko ɓernde nde woni fewtari yo Allah fewtimo e gongal o tottoya farilla hajji on hajjuɓeɓen fof kam toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on jaɓaɓe asamin asara sawabu man itamara fi ramadan baraji kadi ko woni neɗɗo waɗɗo umura e nder lewru suumaye enen ɗo fof Allah arsikare yewgol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nafere hajjida e maɓɓe nafere waɗe umra enen e maɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo umratun fi ramadan ta'dilu hajjatun ma'i kala waɗɗo umra e nder lewru suumaye baraji makko hino fota wa o hara ko kanko e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko hajjiti
baraji makko no fota hara ko annabi sallallahu alaihi wasallam waddi umra ayyari be kono a heɓa baraji hara wasay ko non hajjide umratun fi ramadan ta'dilu hajjatun ma'i umra goto mo wadda 1300 euro 1400 euro nabima ɗo fi lewru ma fi jonte ɗiɗi heɓa baraji wasay ko annabi laɗo hajjiti baraji umra ma on foti wa hajjidi ɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo ko nde wotere ɓe hajji e gurdam maɓɓe ɓe hajjidi ɗo e sahabaɓe guluje 124 124 000 sahaba hajjatul wadamo ɓe hajji on allah okkama ɗimboreji ɗon hiɗa wawa wonde ɗo hitande ɗo hayna hitande ɗo lebbi tati lebbi nayi hara ñamiɗo 1500 euro hakkude facture ji ko yoɓata e luwayeji no wodi woɓɓe ɗo suuɗi maɓɓe ɗi lewru ɓe ko 1000 euro ɓe yoɓata ɗin ɗon ɗi heɓoto kono ɓe ronku wadde programme fi yewgol makka laaɓoya e bakkatu si bakkatu ma on ɗuuɗi ko makka yahateya sa yehi to waktu goto waktuji guluje 100 ɗum a wuuray ga 53 ans duuɓi 57 hiɗa juulude julde ma a fukkari goɗɗo heɓoya waktu goto makka si tawi no wawon fotugo si goɗɗo no yehi makka waroy ɗon lewru musidɗo an e wara o ɓurdi dey a ɓurimo jawdi nin kono o ɓurima bar jari yeeso allah yo allah jaɓa yewɓe ɓe newna ɓe yahari ɓe sawabu barjari man mata bil madina moƴƴere ko goɗɗo heɓata si allah ƴettitima e nder madinatul munawwara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe gaati man istata minkum an yamuta bil madina falyamut biha fa innahu man yamut biha tusfa'u lahu aw ashhadu lahu yawma alqiyama wo kala e moɗon heɓuɗo feere maygol e nder madinatul munawwara hara hina wartiɗo yo maayu ɗon pellet mi tefanoyoymo yawmal qiyama ma ɗum mi seeditanoytomo yawmal qiyama yo allah arsuki en maygol leydi kade laaɗo sallallahu alaihi wasallam wattina en takko maɓɓe aboubacar e oumar e ousmane ya rabbal alamin hara noon hina wartiɗo warta gongol hino harimimo wartiki o yoɓoye wonkiki yawmal qiyama al ishrun sawabu assawmu fi sabilillah qala annabi sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah zahzaha llahu wajhahu ani nari bizalika alyawmi 70 kharifa nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam baraji ko woni e korka sa hoori ñallal gotal hara hina sumaye masalan inna janngo ko samedi e dimas ma inna tenen ma talata ƴetta talata inna allah mi annike mi hoore ngal ɗo ñallal fi allah na fi innugo ko sunna ma ɗo mi hoorire ngal ɗo lillah nelaɗo ɓe maki allah woɗɗintini e yeeso ma ngon e natoygol yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 90 lakala settoji 90 a woɗɗitike e natogol yiite jahannama sabu ko horɗa ngal ñallal ɗo kon fum fi sabilillah alhaadi wal ishrun nogay e goo sawabu man ta'allama alquran baraji ko woni e on janguɗo alquran qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓurraɗo me maki khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama wo ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fof moɗon so moɗidirama ko on etiɗo jangi qur'ana ha faami o jannide goɗɗo ko ɗo ɓuri moƴƴude no gasa si ɓe yoɓanima allah kan yoɓete sa janni goɗɗo o añima ko kanko añayima kono baraji ɗin ko allah woni ko windata ɗin ɗon wurɗa mayɗaɗi tawoyte woni sadakatun jariya sadaka ilowo ka wonɗen ɗo ni ɗe ñinna zawahul boukhari rawahu muslim ɓen ɓe mayino neeɓi kono ha ka wonno ɗen filitade hadiseji maɓɓe hiɓe hakkudeji meɗen yiɗuɗa a yiɗa allah winda e baraji ɗin ko ma kon ɗuytatake ko maɓɓe kon kay ɗuytatake allah no mari ko yonata goɗɗo ari e yawmal qiyama ɓe dara ko hoori ko hajji ko jakki ko jokki ennam ko jangi ɓe tawa ɗum ɗo fof yona ko wonta saabu ko hokkamo aljanna ɓe dara ɓe tawa ko fatiha goto mo etino ha o naati ɗum e hoore paykum ko ɗum ɗo wata wonde saabu ko hokkimo aljanna yo allah hokkore gandal e faamu e miijoji moƴƴi haray si ɗum ɗon feƴƴi sawabu man qara'a suratul mulk baraji ko woni e janngugol suratul mulk ko ɗum woni tabara ko simore joginde ayeji 50 wo kala joomi duumiɗo e janngugol suratul mulk tashfa'u li sahibihi yawma alqiyama allazi yaqra'u suratul mulk fa sura tashfa'u lahu yawma alqiyama simore nden nde aroye nde tawama gani sirata hiɗa maapi ko honno lumbiroyta simore nden hara hinde watta puccuwi molanangi inna ene hiɗa andi lan inna min mi andama komi maapi ko honno mi lumbirta ɗo o inna komi wonno suratu tabara hiɗa hewno janngugol lan sabu ko janngaynoɗa lan ko mi toriki allah yo allah accu mi tefanama o yananilan a yafama ƴawɗo lumbe sirate simplement ko janngata suratu tabara ñande be ñande tentiniɗo nde hiɗa waalo si wawi newade sina ɗum janngugol ñande be ñande yo allah newnan en ɗon ɗon sawabu man shahida an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah
baraji ko jogiɗa sa inni mi seedike ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona Allah muhammad ko nelaɗo Allah qala nabi sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wa anna aljannata haq wan nar haq adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al amal kala seediɗo wondema Allah ko goto kanko petrewete muhammad ko nelaɗo Allah seedoɗa wondema isa o ko ruhu immorɗo ka Allah ko konngol ngol o werli ɗum e nene maryam seedoɗa aljanna ko gonga seedoɗa yiite ko gonga wo kala e hoore gollal ngal mayɗa andu Allah okkoyte aljanna si ɗum non feƴƴi sawabu man qala fil yawmi 100 marra wo baraji kadi ko woodi neɗɗo so wowli ngol konngol wonde arde ɗo nde laabi temedere ko honɗum o heɓata ngol konngol ko honɗum la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ɗo hayyum on alaga yuhyi wa yumit on kadi alaga simple oɗo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wo sa wowli oɗo laabi temedere e nder ñallal ko bimbi ko ñaloroma ya heɓmo tun e nder ñallal ngal laabi temedere wo baraji ma hino fota kanat lahu adlu 10 raqabatin aɗa fota wa rinɗimɓe daaɗe 10 wa kutiba lahu 100 hasana Allah windanama moƴƴi temedere wa muhiyat anhu 100 sayyi'a o montanama bakkadu temedere wa kanat lahu hirza min ash-shaytan Allah kadi renama immorde seytane ngal ñallal ɗon kadi ha kikiɗe wo goto aroyta yawmal qiyamati ɓurɗoma baraji sina ɓurɗoma wolugol ngol konngol ɗo yo Allah longin en ɗi konnguli ɗo kande hiɗen maya sawabu man qala baraji kadi ko woni won wiiɗo subhanallahi wa bihamdihi 100 marra subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi nde laabi temedere qala nabi sallallahu alayhi wa sallam man qala subhanallahi wa bihamdi fil yawmi 100 marra huttat khatayahu walau kanat mislu zabadil bahr kala wolɗo ngol konngol ɗo nde laabi temedere nder ñallal bakkatuji maɗi ɗi yaafete ɗi monte hay si tawi hara hiɗi fota yeru embere toɓɓe maaje ɗen ko woni kadi yankon si ɗum noon feƴƴi sawabu man qala subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wowla ɗi konngoli ɗo laabi tati nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accuno sonnajo ka juulirde mo jantade inde Allah wonoy ɓe yalti ɓe artoye fewdo wallo aɓe tawi ono jooɗi nokku gotum no jantade inde Allah ɓe inni ene ila mi accuma ɗo ay maki ɗo inni hi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki womi wowli konguɗi tati baraji ɗin ɗon hino ɓuuri koko wolɗa jongande maga subaka salmina ha wallu ha yimo sona jon inni ko honnu ɓe inni womi inni subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ɗi konguɗi ɗo wolari ɗo laabi tati sa salmini subaka laabi tati sa salmini ala sara kutatama hay e hunde ƴettata hay 10 secondes wa bada zalika sawabu qawlu la hawla wala quwwata illa billah ko ɗum baraji kadi woni neɗɗo so inni la hawla feere ala wala quwwata doole ala illa billah sina immorde ka Allah ko ɗum heɓata e moƴƴere qala nabi sallallahu alayhi wa sallam qawlu la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna wo ko ngalu hun jeeyakun e ngaluji ɗin ka aljanna toriki Allah yalla newnan e wowlgol konngol ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd sayyidul istighfar sawabu sayyidul istighfar baraji ko woni e sa jangi o du'a ɗo sayyidul istighfar ko kanko ɓeyda koho ko ɓuri moƴƴude ko goɗɗo tuuburi ruttori ka Allah fof ko o du'a ɗo allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ma kala ka jangoɗo du'a ɗo bimbi haraɗa gomɗini ko woni e makko kon Allah warma ɗon e kikiɗe fa anta min ahli aljanna ko a jaaɗo yimɓe aljanna mo jangimo kikiɗe Allah ƴettitimo ɗon kay ɗon e bimbi haray kankay ko jaaɗo yimɓe aljanna toriki Allah yalla waɗa yimɓe jaaɓe yimɓe aljanna haray no gay e jeena yo aɗo sakkitoro kon sawabu zicrullahi fi suq baraji ko woni e jantagol inde Allah ka marché neɗɗo so yehi natugol e marché supermarché Aldi ma Lidl ma Colorite ma hay sey ko magasin on ka mawɓe men menɗa sa ari natugol tun kala ko wiyete magasin fi sodugol ko ya janngo o du'a ɗo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhayru kullu wa huwa ala kulli shay'in qadir janga oɗo nde wotere naata wosa a naati Allah winnante guluje moƴƴi o montanama guluje bakkatu o mahanama kadi suudu ka nder aljanna sabu ko jangoɗa o du'a ɗo to
wa qabla al akhir sawabu addu'a bi hadha addu'a ko honno e moƴƴere goɗɗo kadi mari so jangi o torori o du'a wonɗo yarde ɗo o inna honno allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allahu la ilaha illa anta al ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. sa jangi o du'a ɗo goɗɗo jangon o du'a ɗo nelaɗo nani nelaɗo maki mi wondi o torori Allah inde ɓurde mawde nde tawata so tororama nde o jaabinay kadi so modorama nde kadi o dangday kadi sa jangi o du'a ɗo inde Allah nde wo ɓurde mawde nde haray hine nder ton haray ɗen hani duworde oɗo inchallah. wa akhira mi sakkitora honɗum ko ɗum ɗo woni dondi nelaɗo ni sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni koɓe rona ko ɗum ɗo woni koɓe accani en sen daari e nder ɗiɗo fof e ko hina ɗiɗo kadi fof no lutti buy komi wowlaari ɗo kadi wata gasude haray ɓe acca ɓe wowlarɗo fi jawle hino moƴƴi ha ɓe wowlaari fi otoje hino moƴƴi ha kono gogo ɓe wolɗo fof ko fi ko moƴƴinanta e gurdam men moƴƴinano e mayde meɗen yo Allah moƴƴinan e mayde men ɗen moƴƴinan e gurdam men ɗen. wa akhiran qala nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashara ɓe maaki kala juulɗo e ande wotere fet o inni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah juulay e makko nde laabi sappo si Allah juuli e makko enta mi yaafike ba mi yurmama mi hokkima aljanna mi torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hokke en aljanna yo Allah wurde e fodde gurnan no moƴƴani en yo Allah ƴettite ñande tawata ko laakar woni ko moƴƴani en. allahumma ansur l'islam wa izza almuslimin allahumma ansur l'islam wa izza almuslimin allahumma la tufarrig hadha aljam illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbal mabrur bi rahmatika ya arhamar rahimin. wa ma kana min tawfiqin fa min Allah wahda wa ma kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin fa minni من الشيطان والله ورسوله من براء وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأمرون به إلى الجنة وأخذ فينا الجهنم وأقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتال